government ne cookie government ne high ba sigi sarkar se adu di sigi cookie government se da khoi leiba natro e khoi kari to ba ngam ye Thadous are under bondage or slavery of cookie adu khoi ne yade khoi na haira ka thola kan se da khoi su lausindraba idea of manipur chatting se haisu yadaba mitop khando se su yadaba adu darabadi khoi karino khoi way forward se sigi se bharat sarkar di clarity leite adu gi ne ba noi masen punba numit da di e khoi gi geopolitics gi oiro because of manipur bordering with myanmar adu gu atai te gi policy si da bharat sarkar gi policy se fail to go do le bin na e khoi masen punba se moi pam de ba e khoi gi lo group me ham si sa doi darabadi e khoi se segregation separation se ya de hojik se loi na ma pabu airport da laktu na lei ba khoi kari hai ge father mai tai kari hai ge ka su kai de ba adu hospital lying ba lak pa ne ba geographical separation su ya de ba emotionally ama ga phau ne hojik pabung su kuki gi loi phau no ne na le kan dum phau ba adu di emotional bonding attachment le ba gi ne ba emotional separation su ya de ba economically imphal da gi cheng kampo pi da thinban natro senapati yoda ba yimara moja do di economically so ko separation su ya de adu khang da ba saba kana gi kuki gi lal hoba singi separatist ideology adu su sarkar su pai ba manipur sarkar su oi ba adu ga CSO su oi ba government employees oiba si kangbu singina manipur se kang kong chahela pone adu gi maram oida na khoi se proxy india government ge proxy ne haina haiba se hai mande haina khoi pau se convince oira khara ne pa now langning ba point di Tronglaobi gi bomb blast to e khoi Thadou perspective de di Thadou ku ki na te nei na Thadou bu sok te manipur ro puru mai oi na lo ba matam se da ku ki gi desperate gi chang jo adu gi Moina Thadou gi Hun festival sabotage to ningai gi larger conspiracy against Thadou distinct identity movement to na ba gi damakta moina pangthok hi bane ba sigi di chahi almost because of too many versions coming in from civil societies within Manipur hai tare mai te gi marak ta su oja chongtham bijoin aram bai na to bani sida to man kan na man ba gi Law in among narratives say Yaman mother ye was a cock now and Prazamayam said, but nevertheless, a quick Hadona the Hungbanin, a quick can ille Basigi say, justice hung the Yade, Hibegi, anytime, anywhere the cookie who like pibasing a hoibu, a take over Yava from the labor, state Langana, a hoibu protector bongam, the Begi Portsina, a coina canna, Dora consider mass a parvaneba. Para consider July Kunum doine, Pabase. NIA ka nam ta yaw de khoi na pressure pi daga phaba nate khulai ka di kara ga phaba nate mayum du da changra aganda specific input le da kan sida ma se yam lai na phaba ne video clip du ying bi yo ba aduna tak padi ma se phajana chingnara ga le raga target amani hai ba se clear ne ba adu gi specific input phang a kan sida ma se lai na phaba ne ba adu oi tarabadi adu gi matung di da hojik ma gi mathak ta parli ba case se tarup ne ba Tarup se hekta case evidence later na paro iba magi statement kari kara low consider ne ba bomb blast to han ba no make up pa CM visit thing ba popular government form to ba the thing ba no make 6 case ga ma se chen ba ne ba formal arrest was taken by NIA ne ba because Pochakai ki police station to ra kanza city subsequent to his arrest on 23rd July dagi sigi NIA ki poche tholok pa ne ba to bu marak sida magi mingse sometimes Thadou yawi, sometimes cookie yawi. Sigi se Manipur police ga NIA na confusion create to halak pa ne ba. Whatever the case it may be, Thadou e khoi gi program bu sabotage to ningai gi damak ta thok bo do Thadou ama oitar ba su ma sek terrorist ne ba. You need to create such terrorists as a terrorist, not as Thadou or not as Meitei or whatsoever. I think you point very clearly Manipur Prazamayam hey sing a thamse he ma masamak feel the chatlaga kapaya yaudrabasu he is a part of the conspiracy to hibadu masu yaubuneba dugumba anti peace oiba anti manipur oiba sigi mi mayam singse khoina fazana la aingi matungna deal to hodraba ado eradi khoi damakta khodong thningai ma oigani ba so let us try to understand the modus operandi of the cookies. I appeal to the people of Manipur that law
never dies. Khara tumba yai adubu law se ekhoi Manipur prajam emna hodok pham thu eba adugina oza pabungna haibadu activism what the haibadu ekhoi se politically tainoma phangningai gi damakta relevant oiningai gi damakta self promotion gi damakta tholokpa aseng bagi oina illa kanda justice phangnana bagi damak se da ekhoi gi focus hai tari si khetang mangbra haibase. I appeal to the people of Manipur, we should wake up and we should be united to fight any kind of terrorist activities. Ejmain thamsage oza mai kilda lakche gyoza oza hujige koi gi PS palai fare PS palai haibin basi akoi gi hairiba Tronglaobi case da kayam how deeply mas involved to haibadudi investigation ta ra khangani duba mamang ga suma gi record myamam di leire atop case myamam da ma gi kanwa ma involved to mai pot myamam di leire duna hairiba posida akoi gi almost tha hum hele 4 month hai tare swagi maya saida puthore hujik ana yana ahan ba phabani Tronglaobi gi case ga chenara phabani pane aduna mango de gi mari loina ma khoi la akan da all those involved loina yaw mari makhong da koina loina ma khungul li ra kan loin phagat pangam dori bra aduga masi sina koina haurak pa case gi adum ba breakthrough amani na koina yeng ba bra oja gi mideng da kamain thambi ni masi gi Tronglaobi gi April 7 gi thodok 7 of the yamna sathiba attack terrorist attack amane ba Manipur gi violence ka mari leina na handak ki Manipur gi violence ki sida violence mayam sing incident mayam thokhi ba eina yengbada maitei bu yamna hatlabadi separate administration fangani haina objective ama adugi du categorization amada thamninge ba ani suba category sida yengde yadaba se Thadou su cookie su Thadou midi chap manabadina lon su chap manabadina sak su chap manabadina khun su chap manabadina laisang su chap manabadina Thadou se cookie natte haina hoi Thadou in pi Manipur na toba pot se thok patarabadi and if maintain adu yabi batarabadi ata tayor akanda cookie gi pot se le roy adu gi maram uiduna khulai paiba cookie gi mingda ideology separatist Manipur thongai na ba gi ideology chatpa kangbu simsina Thadou cookie nate haiba se su ya ning de ba constitutionally separation leizare ba Thadou na tongan na leizai cookie na any cookie tribes na tongan na leizai ba konthang na lapatar ba su census da su tongan na coding hai tare ming se leizara ba pot ne ba any cookie tribes na 2011 census ki matung na 28000 ne Thadou sina 2,16,000 ne ba adu 2,16,000 du krai chakra ge ngasi thiba phangdre ba ekhoi mi khara khatang sina la kan sida to ne ba lakh ani ga lising tatru 2.16 lakhs ne ba now ena puthok chaning ba point di Thadou ga meitei Manipur CSOs mayam sing se irang to dringai mamang de gi adum wari sanari ba me tang taruk da su 2023 da su kokomi gi luchingba maroina oza jitendra oza athoba yauna akhoi modbung da sigi irang se that me gi se chachampur da gi thokpani adogi maram oiduna kangpu pik se yohan loigum se Thadou gi tapa jaga sing se yohan loi se haina khoina meeting gi damak ta ko khi bane pa lai moisu kokomi gi delegate sing su lai sekmai la to kaino phau kan la tum bi phau yo ra kan sida Thadou gi delegate sai gi ja kan ba threat maroina KNFP da gi phang ba da gi khoi gi maroina nem sakip gen gi nu pa khoi gi phang ba da gi khoi na du gi Thadou ga mai te gi kokomi gi meeting du pang thok ba ngam da ba ngam da kan da lak le ba ne ba hojik KNFP maroina nem sakip gen ma nu pa khoi na Imphal da Yumnam Khemchan Honorable Chief Minister manak da laga ate sarkar da central da chatpa tar basu mana cookie ni haina dai bu lobang am gadra cookie ga meite gi marak sida understanding ama home ministry da oiro intelligence agency da oiro army da oiro kaya tak tar basu moi bu kana na thajaba ngam gani ba moi sibo Chara hela kansida naga na senapati da thala kansida ka tombi da thala kansida moise squeeze oiduna sandwich oiduna leda kansida moise khadrak amagi policy da tholok pa yawade moibu kanana thajagani ba how do Meitei and Naga response to such type of appeal from the cookie genuinely toki bra da bra hai basineba now ina puchok chaning ba pot di
अखोई थादोग मणिपुर CSOs मेटेसिंग उनगे हाइना इरान की ममांगदगी सु लाए तोरगा लाए NRC पपुंग खोइना तोबा मतमदसु अदु ओरकांदा मिटो खंदो से हाइना कोई लागर लाकपने बा अदुबु अखोई से हेतंग मसिंग यामदबा और वोकल ओइदबा और नारोन नमसिन बदगी मरम ओइदुना अखोई से यामना वोकल ओइना थोपा ngam बा नेवरदलेस अखोई कराइ दे चेनगनी मणिपुर गिदे पोकपने मणिपुर दे सीगनी सीरबस मणिपुर दे सीगे सिगी थोदोक से अखोई भाप तानदबा लेतारबसु पबुंग खोइगा तोरा कांसिदा थादोदी थादो ओइना हानदगी दुम लेबनिना अदुम लाक्सगे हाइरा कांसिना याबिखरेबा इम्फाल ना हाना फर्स्ट मूव लो बियो हाइरे इम्फाल ना means basically मेते हाइ तारे याबिरे मयाम ना याम थिंगी कइदोबगी थादो सु कुकी सु थादो चमानबो कइदो लौसिन बनो हाइ ना याम ना क्रिटिकल ओइबा मयाम नि यावे बा अदो इतारबो सु अपन बदी दुम लेबा यादबगी मरम ओइदुना Manipur CSOs na boldly step loaduna kokomi amuko folks go rambai na koi bu opira kansda August 6 2025 da koi lakpi ba adu momang du da kari thoke March 7 2025 da Meitei Lines a consortium of all Manipur Meitei diasporas around the world moina thado impiga tora kansda Delhi da koi community understanding ama pang thopa matam da UK ni haiwa organization singchana पांथोपा यारोय हाइन अकनबा इंस्ट्रक्शन थो कांसिदा चे थो लमेबा थादोगा मेटेसिना अंडरस्टैंडिंग अमा थो तोगे तोरबा हेक पतांग मफम हेक योरबदी कुकी कांगबु सिंगसिना इंसिडेंट अमा से अदुम पांथो एबा मिहात मिसी सपोज ऋषिकांता अदुगी मतम करी जिरिबम थोदो हाइंग हंगचिक थादो लाकनी हाइबा पाउसे हेक्टा लीक ओइबदगी मरम ओइदुना अदु थोगाइना नबगी दमकता तोबनेबा pre-conflict dasu lejare within the conflict dasu lejare aduga upai leitra kansida thadoga meite gi marak sida yanaba ama ama la kansida kari thoke hai taradi kaino gi August 6 dasu kari thoke cho kampu pi da thadogi leader sing KNFP na luchinga kansida noi imphal da shanti gi damak ta chatle haina threat to duna phu duna pha duna thammeba adugi mathak tu da amuka Assam dagi akoi thadogi leader ama observation gi damak ta kobni noi lakpio noi Assam da mangangani Mizoram da mangangi yaroi thadogi ni chinnaw sing lakpio akoi Manipur ge boundary bu thogai na ba dum katu karan yam ngangman khare Masian ne Meiteis are there in Bangladesh Meiteis are there in Myanmar Meiteis are also there in Assam adubu moina Meitei gi ni Manipur da merger togi haina moi demand mata su toramde They are happy with the present international boundary and state boundary. Doi tarabadi, akoi su no su amtang lakpio dana akoi na namna kora kansa. Oh yare pare thados of Manipur son ba tarabadi akoi su yaroi Mizoram dagi thado impi leader ama jaga kaino dagi thado impi leader manga lakpane ba yaubne ba Manipur CSOs ga akoi meeting phambadu da. Halla kanda kari toge minungsi leitna makak da kapira kansida Handaki naga imu iterup se kuki gi damak ta hanba nateba moi gi damak di character phataba phenomenon ama oina lakhra bane ba sigi kuki gi terrorist gi kaino gi kai pot se mo gi action se adomain to duna akoi thadok se kuki natte imphal da chatpa yare haina akoi na utla kansida kuki gi to ki ba pot se le roi do ba pot da le ra banina when the people supported their go back to their distinct Thado identity and go back to the idea of Manipur and start embracing the unity and integrity of Manipur akhoi yali ba lambi du da Manipur kanga do bane mitop khando ko do bane haiba lambi du da Thado lak ani ga lising ta tru se lak pata ra badi kuki gi pot du leitre da na adu leitre ba gi maram o na moi desperate oi ba moi gi ideology du moi na Thado na crush to go do re haina Thado gi pot se namthar ga lebane ba tawning ba taw jasnu tuibong dagi kangwai dane gamgi phai dagi kangpu pi dane we should think beyond gamgi phai da su mi tai Manipur gi lamne noi Manipur gi area territory khati khatang constituency MLA da hai taradi ahum mari noina dominate to ba yimaram uibaduna phau sara kansida violent activities to batarabasu kuina lasting oiro haibese akoi conviction ne ba adugidu loira kansida thado kuki nate haibese proof gidamakta thado gi festival khwaidigi chawjaraba
Hun Festival se Imphal da tangtare da Manipur Sarkar na recognize holiday ma oina pithok rabani na state level gi se koi Imphal da pangthok kani hana Imphal da pangthora kanjida yamna lagnei kana chat kani kana chat lo edu da yam to bi yamna no karem na ba yam to bi ka sukai de adu bu khoi to ra kan pa bung khoi su lak tu na yaw ne ba ku kari to ye hai tar adi khoi threat phangi pre threat phang ne ba threat phang akan sida moi thu gai ni hai bane ba sigi uk ne khatang na to ba pot na te ba su group de su yaw bane ba that 8 April that 8 da ina TV discussion da ina specific input phang ba dagi accurate input phang ba dagi sigi uk ne yawi cc yawi su group da su yawi ina TV media da hai ra akan sida swai da lebi riba tampak da lebi riba chin naw sin na ex chief minister na arambai na to han bane hai amana to han hai ne Maintain Sarkar Tongai no to when the Hibagumba narrative mayam tola Ganjada, a Hoina Achumba Hangba missing fause, a Hoi victimized of the police the Koduna, someone cut Tazinduna Eng on the Hiram Beneva. So let's try to look for justice. Every incident, see Tronglaobi to Dokatang say incident na teba, Mihat, Koktada Mihat doing Sigi Kakpa. Yam unfortunate incident from Yam Lehi Beneva, but conspiracy maro in a sigi UK and a Tronglaobi incident secretary, no high taradi, Thadou cookie, nate, haina, infalda opa the infalda Thadou Hun Festival Pang Topa Tarabadi, a hoigi cookie, ideology Ningba supremacist Cambo sing su la loba sing relevance later Roy, a hoise hiberneva, Adugi Maram Uduna, Adu Todo, heck Topa Tarabadi, Thadou sing se maintain a Chala Kans the hotel the Pugani, how keep Sagasu Manabanina, how keep Machinina. So Michael to Pugani Kanakana, so Pugani Haibagi, Tokiba, you port neighbor. Who can be Duni, social media that carry Tagat Kemayan sing do. Thadou Kambu Chatpa sing do, hotel the Tomjile, Pare, Hotle, Pure, maintain the Tomjile Haidana, social media the viral or Heledudi. Likewise, Hun Festival Mitasu, Moon maintaining the Thadobu, hardly Hotle Haina. To kan na to never even chief guest or na ining to power so lapangam din na labor never. That is the level of kainogi kaino khoi gi manung gi masen gi personal agenda da chatloi se haiba never. Manipur ga sing ba yamna aggression yamna occupied to hiba demographic imbalance le kuki occupied territory se na hange chahi tara kungi mamang de leram da ba khoi na kampopi lan bangam da ba khoi na champur chat bangam da ba sigi jaga se khoi na kamai na reclaim to gani haidana adu gomba khande bi da Manipur gi asing ba praja sing se kana khande bi da to riba khuding mak sing se khoi na loi na ma adumai na masen just for the sake of political power for few months or few years sahi kaya no adu gi damang se da khoi dum hunnar tarabadi Manipur ka mai chawhat kani ba su ya roi ba so aina lakchaning ba point d Tronglaobi gi sigi blast se yamna chawba breakthrough ni sigi breakthrough se khoi sabak na su kanna yaura kansida hanama se NIA na phaba su na chade NIA na phaba su Manipur police na phabni Manipur police na phara kansida mathang se formal arrest roduna lora kansida magi mathak se FIR ka no lekhi bane ba ma se he himself is a pastor by profession pastor ne haibne do tarbasu he has been involved in many of the violent incidents sida khoina taraga dum lakpane ba so now things are moving in the right track. Hojik su ama ga Thadou ni haina maming de yaw na Thadou to khibne maintain na akhoi si soire Thadou losin ba soire du da ne haira kanu to bi ganu si my honest appeal to the people of Manipur ko sigi political power singi moigi vested interest or sabotage to ningai di to roi se hojik si mi phara bani na breakthrough ma leira bani na aingi podu aingi na matung na chatna laga adu parsu to bana fagane idwain thamjage okay oja yam no kan je khoi gi lai ba pochidi akhoi gi organizational network na traga larger political sigi pochigi keep aside ro kan beyond akhoi ethnic identity hai tare yoram ba potudi akoina buki di Thadou di dum kuki identity se reject to ga laibe wafam do ojana su phong tok pite tuna akoina sigi involvement si de broadly kuki involvement haina akoina allegedly si frame to bagi wafam dusu akoi sida beyond identity ethnic identity hai tare adugi potu da mara laibna laibani habi wafam do adumaina logi potu degi thong mari location hoi wafam dusu thambire hojik se ja koina involve to khuding ka maran bu lai tar gadi irrespective of different communities maran phangpham thokpune dumak aduna akoina adugi with
that ngasai gi perspective hai ta du da yeng kan da koi na ma le number chena ma du koi na pi gi da bu cookie gi identity na te cookie gi identity sida gi koi dum reject tor ga thadau ni haina post ma dum lei jabai post ma dum lei ana sida koi gi allegation aduga koi gi fiste yaw bus da UK ne da yaw ba adagi palai thadau haidibani pasi sigi post ma lakpasda koigi thadau si masi cookie ne te have post ma leire aduga Tronglaobi gi attack sei da koina individual oina na jaga community oina thadau ni haina koina yengbagi post se sigi wangwa da haidare misak tu da individual tu da community based nan tabida sigo form ne tu da sta khatang lak sabjo jana कोई एक्सेप्ट तौदना हुजे कोई चंगथोक चंगखिन तौदना मयाम तौंगदना लेडी एज अ थदौ ngase कोई फोरम सिमक्तदा अचोब कंट्रीब्यूशन अमा कोई पैनलिस्ट विन लेजा थदौ सिगी लेहौरिबा थदौ खरसे हाइ तारे मसिगी कुकी की सुप्रीमेसी नत्रक मसिसे मकोगी कंट्रोल सिदगी मसे कोई से अदुगुंबा कोगी अदुगी पोत लेददा मकोई से मचिन कांगथोक पंगम दबो ओइदुरा कनो मखक्ते सिगी पोस्ट चयेत नबा मखत दुम लेदना साइ मताइना करी क्लैरिफिकेशन थमिंग ए कइनो म थमदगे अजा ngsai pause jama se thamme public memory is very short ko nak nak ki oina chatle ba kari gino hai tara di hoji ki se cookie hai ba se kanara hai ba naron ne ba political power su moina ne ba MLA kanano nem chai ba se naron gi nupi ne ba kimne wang sing kanano naron gi nupi ne paulal kanano ke ne gi advisor PSO ki advise to na hoji tara se moi gi se any means the bogus vote thousands of votes me am sing se sara kan sida boot capture to na kara kan sida Manipur Legislative Assembly da phamme aduga Manipur sarkar paira kan sida political power pair kan sida moi se yamna influence oisilak pane pa adudagi kari kamai dominate to ki hai rabadi government na recruitment ma low hai tarba su suppose naron gi mari matai loi oigani ba because moi di MLA mantri mandol oirabani na moi gi bai virtue handak nemcha kip gen na happy ba community hall tara du yung pa bong kampo pi ne du so magi constituency ngak ne ba 10 article 275 1 gi matung ina grando tribal affairs ke loi na magi constituency da magi kai no da magi mari matai naron gi family sing da khun da thamme ba so adumai to Manipur gi government gi resources mayam sing se Manipur gi against to na ba gi namak ta season ara kan se da problem se tholak pane ba Honorable Chief Minister Lamjathang recently Kampopi the visit to kai gi visit to re no atai te ne kham da ba yai thadau na di khang ye khoi thadau kari gi moibu naga mi oi tarup terrorist crime to ba gi nai da chen na ba gi adu gi damak ta thembiu haina khadrak tu yengo kari khadrak no MLA ani nemcha kip gen ga hokhulet do kana gi right hand no sin si thangboy gi nupi ne ama do home secretary gi kaino ne uncle ne do tar ba di ma ba ni do chief minister ga yaw ra kan da free movement ka lawe ba moin adu gumba khadrak do pa hai bi mayam na som da thaja ba gumba man ba gumba so adu gi political po chief minister su chat da ba ya ba po da kari gi chat te ya da ma so just 4 months khatang ai MCC court of conduct la ka do ba asa khara to ho gi at least mayam na ya ba to kha ai di chat le yobang ami haina optics ama oina to de ya de to be one I did my best everybody chat pang ami haina adugi history da thamna na ba khatang gi dabang ta chat private questionable amane ba CM di khong chat do but output di karino was the output the very next day Naga People's Organization Senapati na meet chat pa yaroi mi pau hai re ba and then subsequently ngarang kari to ke Naga gi yum taruk tare no may thaki base so advani to kibni na ina hainung ba point di sineda cookie gi pot se naharon ga mari le na ba anti kaino ga lemin na ba kambu de ba khoi thadau gi population yam se moina nomsil la ga thambane ba si understand to gi ba ngamdra ba di ngasi maite ga naga ga atei phurup na ngamdri pau ba di mi di yam na advance oina Manipur sarkar haira ba di cookie ne hojik mayam na panelist में हमना ngang इसे सी कुकी गवर्नमेंट ने हाई है बा सिगी सरकार से आदो दिसी कुकी गवर्नमेंट से दा कोई लेबर नत्रो ए कोई करी तो बंगम ये thadous are under bondage or slavery of cookie आदो कोई ने यादे कोई ने हायर का थोला कान से दा कोई जो लौसिंद्रबा
idea manipur chatin se haisu yadaba mitop khando se su yadaba adu darabadi khoi karino khoi way forward se sigi se bharat sarkar di clarity leite ba adu gine ba noi masen punba numit dadi khoi gi geopolitics gi oiro because of manipur bordering with myanmar adu gu atai te gi policy sida bharat sarkar gi policy se fail to go lebini na khoi masen pun ba se moi pam de ba khoi gi lo group me ham se doi darabadi khoi se segregation separation se ya de hojik se loi na ma pabu airport da laktu na lei ba khoi kari hai ge father mai tai kari hai ge ka su hai de ba adu hospital lying ba lak pane ba geographical separation su ya de ba emotionally ama ga phau ne hojik pabung su kuki gi loi phau no ne na le kan dum phau ba adu di emotional bonding attachment le ba gi ne ba emotional separation su ya de ba economically imphal da gi cheng kampo pi da thinban natro senapati yoda ba yimara mo ja do di economically so ko separation su ya de adu khang da ba saba kana gi kuki gi lal hoba singi separatist ideology adu su sarkar su pai ba manipur sarkar su oi ba adu ga CSO su oi ba government employees oi ba si kangbu sing jina manipur se kang kong cha hela pone adu gi maram oi jana khoi se proxy india government ge proxy ne haina haiba se hai mande haina khoi pau se convince oi ra khra ne pa now langning ba point di Tronglaobi gi bomb blast to khoi Thadou perspective da di Thadou kuki na te meitei na Thadou bu sok te manipuri ro phurup mai oi ni na loba matam se da kuki gi desperate gi chang jo adu gi moina Thadou gi hun festival sabotage to ningai gi larger conspiracy against Thadou distinct identity movement to na ba gi damakta moina pangthok hi bane ba sigi di chahi almost because of too many versions coming in from civil societies within Manipur hai tare mai te gi marak ta su oja chongtham bijoin aram bai na to bani sida to braman kan na man ba de gi loi na mag narrative se yaman ba de gi ho je kok ngau khre ban praja mayam se but nevertheless khoi Thadou na di khang bani na khoi kan na ille ba si gi se justice phang da ba ya de hai ba gi anytime anywhere da kuki gi khulai pai ba sing na khoi bu attack to ba ya ba fifam da le ba state le ngak na khoi bu protect to ba ngam da ba gi pot china khoi na kan na to ra kan se da ma se pha ba ne ba pha ra kan se da July kunum doi ne pha ba se NIA ka nam ta yaw de khoi na pressure pi da pha ba na te khulai ka di kara ka pha ba na te mayum du da chang ra gan da specific input le ra kan se da ma se yam lai na pha ba ne video clip du ying bi yo ba aduna takpadi ma se phajana chingnaraga leraga target amani haiba se clear ne ba adu gi specific input phang akan se ma se line of half ne ba adu oi tarabadi adu gi matung di hojik ma gi mathak ta pali ba case se tarup ne ba tarup se hekta case evidence later na pharo ba ma gi statement kari kara lo kan se ne ba bomb blast to han ba no make up pa CM visit thing ba popular government form to ba da thing ba no make 6 case ga macha chen na bane ba formal arrest was taken by NIA neba because Pochakai ki police station tora kanza city subsequent to his arrest on 23rd July dagi sigi NIA ki poche tholok pane ba to dobu maral sida magi mingse sometimes Thadou yawi sometimes Kuki yawi sigi se Manipur police ga NIA na confusion create to halak pane ba whatever the case it may be Thadou e khoi gi program bu sabotage to ningai gi damak ta thok ke do Thadou ama oitar ba su terrorist never. You need to create such terrorists as a terrorist, not as Thadou or not as Meitei or whatsoever. I think you point you very clearly Manipur Prajamayam Heising at Hamse. He Mama Samak feel the Chatlaga Kapaya Yaudrabasu. He is a part of the conspiracy to Hibadu Masu Yaubuneva Dugumba anti peace oiba anti Manipur oiba Sigi Mimayam Sing se Hoina Fazana Aingi Matung deal to Hodraba. So let us try to understand the modus operandi of the cookies. I appeal to the people of Manipur that law never dies. Kharatumba yaya dubu law se ekoi Manipur Prajamayam na hodok pam to eba dugina waza pabung na haibadu activism what the heck na haibadu ekoi se politically tainoma phangningai gi damakta relevant oiningai gi damakta
self promotion gi namak ta tholok pa aseng bagi oina illa kanda justice phangna na bagi namak se da ekhoi gi focus hai tare si hetang mangbra hai ba se I appeal to the people of Manipur, we should wake up and we should be united to fight any kind of terrorist activities. Eight mind comes again. Okay, thank you so much. I'm tintak na aroi ba round hujik se aroi ba gyuna khoi gi hujik ki Tronglaobi case laksela kan atum se puthok pasini me amna pame se duna atum se puthorak na be damakta makhata ba without further polarization hai tare justice se puthok na be damakta to ensure to honing be step hai tare practical step khra thambira muja practical step hai badi propaganda se spread to roi do ba opinion views me am di holistically pi ba yai democratic country ma oina ko amaga narrative ama na to han bane hai ba gumbadi chattavida and also not only to this Tronglaobi case atop su yam le ba mi si hi ba mi ha yam na nungai ta ba incident me yam le ba we need to also look into other case as well maram di aduna trabadi problem le hi ni ba victim se Tronglaobi gi da le ba ani khatang duna te ba da gi Manipur violence ga le na ba so the people of Manipur maroina hoina pulla kanchina justice ki damak te irrespective of which community all lives matter punsi ko ding oloi na mak dakar le bne yamna kaino maru ye ba do ki maram oiduna what people can do is narrative atopa da sadabi da justice ki damak ta unitedly hoina last 1 month Manipur apun bagi Manipur entire Manipur hoina protest blockade to na kanna pressure pi bagi achievement mane ba ngasigi haki ba clarity ma phange ba whereas on the other hand siki makhata na investigating agency na fazana thira kansida conspire to hi ba mastermind kangbu sing sido phana na bagi damakta hoji phahi ba mi sing sisu they are also equally important to be an informant or can be a witness ki damakta because mun khang ba instruction se karai di la pa kamai na to hi ba mayam sing se investigation se yam na vast oiba pot ni na adorom de hoina kan na illaga layap tarabadi I think that will be more practical hoji ki oina di amaga hunarga aina haibadu chumbane nang na haibadu lalbane aina predict over aina chumbane haina adorom gumba gi type da chattabi da ko what's more important is prediction hypothesis or prediction can be right and wrong ko football match ama sanang na 1-0 da kaga na 2-0 da kaga ni haibani scientifically mana khanghal ka to bane de laibak or daw magi matungin na ne ba likewise hoji kisu khang de ba po do commentor panina we should be very cautious of our word ko ekhoi na wahi sijin ba mayam sing se in all the violent incidents da ekhoi hetang Manipur praja mayam se cautious oiba na phagda I will say mind tham jaga thank you so much yam phasan thambiro jana akoi concluding remark ta ana hoji ki ekoi gi Tronglaobi ki yam laibak thiba incident sigi thodok sigi ahan ba koi gi first arrest ahan ba phari ba se masi breakthrough amu oiba su yai mayam na chuma jase suchi pami adubu taseng ba mamang to ki ba kanu sing da mi phami pun sing da makha kada yau khagi kari tangkak yau khagi habise khangdana sum lai ki be mayamam lai duna real test haji Tronglaobi incident se khoni genge hai taragadi mas hai ba investigation si na atum basi uncover to bangam duribra masida akoi gi loina mag responsible oiba singsi identify to bangam gadurira duga justice se deliver to bangam dura without akoi gi bias na taka ko gi scapegoating hai tar ngam gaduri bai bu hang jini usik myam hang se otherwise mamang sati ba myam thokre adu main toroga tangkak se kadai yau khra gi je khangdana loisin khidrai na mayam na thaja ba wala gadum leiba ko gi drama ra tawshinri ra hai bagi chingna bam ka doubt khok leiba da dugi poturi pamdre hai tare duna so with this on ngasi koi dialogue program si matang ngasi tension jere ngasi ge koi tharama si basar ga bidur ma pungfan bikhiba panelist ahuma pabung mani oja paujel jawam di oja mai kebam kasana thara fongit hayeng chulam dam se toiba tongan mai su sing matang ga neina jana bitan da do koi ge dialogue forum na puduna lakchege miyam sungsoi choi dana meeting tabiu punong pamuk hana kurum jare Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada अथुबगी ओइना दुबई warehouse worker की थबक कौरी हाइरिबा थबक असी apply to बिनिंगबा मियोसिंगना presentable and good communication skill लेबता नतना मसागी चही कुनमाथोइदगिना कुंट्राटरेट फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours ओइजगनी per week ta 6 days duty ओइजगनी
2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hariba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankai mangadagi haujagani ahum subada Behran water park ki female retail staff tara kauri hariba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 centimeter ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani Hena akupa marol kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawirao natragana aikogi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chekon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birao.